Am Schulalltag gëtt en des Öfteren invitéiert und ëmfron Deel zu holen. Wat ass den Nutzen dovunner? Mat de puer Beispieler vun der Ëmfro zu Mathematik wëlle mat dëst erklären. 2016/17 hunn 80% vun de Kanner an den Enseignoren d'Froebéi zu Mathematik ausgefüllt. Merci fir et mat machen. Bei der Ëmfro mat de Kanner as herauskom, dat 91% vun hinnen doheem e Computer nutze kënne. 50% spillen emol am Dach Computer, 46% kucken emol am der Videoklippen, an 1% schaffen emol am der mat engem Lehrprogramm. Et wie flott, ver méie grössen Deel vun der Zeit Computer fir d'Léiere genutzt géif ginn. Den Ersatz vun neue Medien an der Schoul kennt es ënnerstützen. Bei der Ëmfro mat Enseignoren si viel Argumente und eis Rugedro ginn, fir wat Mathematik an der Schoul agesat soll ginn. 90% vun Enseignoren fiele sech kapabel de Computer fir Textverarbeitung, Verschaffe vu Fotoen, fir Sozialmedien a fir Online-Shopping ze nutzen. Brauchen d'Enseignern iwwerhaupt Unterstützung beim Ersatz vun neue Medien am Unterricht? Wann man den effizienten Ersatz vun digitale Medien an der Schule betruchten, stellt sich heraus, dat 67% vun Enseignern de Progrès vun de Kanner digital suivieren, 62% de neue Medien aktiv am Unterricht ersetzen, 59% de Digitalmedien fir ze Summe ze schaffen nutzen. Besonders bei der Dokumentation vum Schülerprogrès, beim alldeeschen Ersatz vun neue Medien, a bei der Zusummenerbecht tschent Enseignern wëlle mer ihr schëllefen. Wir sammeln Donneien fir Formationen auszuschaffen, fir eng effikaz Unterstützung unzubieden, a fir an allem de Schüler an der Mathematik weiterzuhëllefen. Dufir begréismeret, wann Dir d'Froebéi ausfüllt, an och Schüler motivéiert den Online-Test auszufeieren.